Ki Khubor ka Bate Se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kajing ya snam bat kajing pluk jonggari Bangladesh kalapan seir bat penrit mensiem ya kipai ba kipasyong basa ha kathain kappo jonggari India bat kari Bangladesh jong jela Meghalaya. Watla kampat don gano kajing rungtu jong Mynder. Hadien kajing ya snam hari Bangladesh. Henrei lada kajing ya ki kandang yai beteng kan sapoi kapor bagi Mynder na Bangladesh kin wanrung sya jela Meghalaya namar kajing bum yokam yojam. Haka jing ekran bat u assistant rang ba Shnong jong Shnong bakur uba khongla ula ong bakat hadu menta kathain kaput kadang syongsuk syongsan bat ula kerpat ru ya kisipai border security force bat ya kipat ba nong Shnong bakin long ki bapet ngor pha khnang ban ya daya ka Shnong kathau na ki Mynder si sngi uba khongla ula ong ru bakum kipat ba ki basyong basa ha kaput kim Kwah shu ban yo ya ka jingwan pet ri jong ki pet wir na ri Bangladesh Meghalaya kumbala ja house nem khat khandai spa nyu phoi. Tengah hari ba khongla Alfonsus khongla ngadi astan headman jongkan ke bakur dauki markhap gidai jan bun pat ba ke bakur ki kang dauki nomor markhap tu kat hadu bentar ni irang ye syongsuk syongsain ni tang ba tikena bala syai lang sngi kan sadan baik kejing ma chane bar ki briu seti semla don kejing ki tikim yok kam yok jam syu kan ekspor import kelak khang 3 belar kim yok beli belah ti buan gibriu satu gidi bakardo kelempap kumbajulang munsua gin sawan lute yang isane kamtam mangisane kalait kam jubiang kang jauh slap jauh slap barit ba la alip kalait munjulan light simit kamtam format kan ganang ailat gibriu nang tiban wan lute gi yang jungi buan gi yang gisam jungi sak lute por munsua ro tiga bama ka bangiting ada ya kata anda gibriu stigim don kam don jam kimban se don bam don di kimban se ginwan luti ngi sene te kata kata kijing ma bakraw ngi minta sene na kata kada kurpat BSF gi polis bagin ya Trai lang ya duty mate lang te le sengila pan yada ngi kijing ma kiban sami hadin kata du minta te kapiang gajing ede jongi bat BSF ya Trai lang ngi bagalong minta don kapor don company kiba wan de giwe company kam duna kom trikam don ba wan de giwe company kabiang ba kom trikam kumbulang mentah gini di kibiang, imlak pen belim, te ngitan kam susuk ban nangi Trai lang, kamu ngin lak pan yada nangi ni kijing ma kiban sawan hadin. Kat hadu mentar kam pak don kan mentah ki khot yang biasa fang ni bangin song meeting bat ki, let se hang ni saya plan kumno ban ya Trai lang kumno ban, kan semi ka plan let se mentah ni. Kelempap pun kan sadon kum kata, nomor satu por bagi let thma Bangla mo, bagi pat na po Pakistan. Buan giwan syong jane sapot dauki bakur nang ni pat ki poi sa Shnong kelat Trai Shnong tu tiga bating mentar yo ka sarkar India ka aja ka biang ki yang ni kinsa refugee support hadin kinsa kelat Trai Shnong ya katar kadan ke jingting nomor kala jujia tang munsuam kat hadu mentar pat sngil nang ong kai jingku nomor pilai i fi1 nagani glenti kumno ki sorok ki basniu ha GIA gini ki Shnong marjan ngimla tang ben le arab nomor sniu pelat sorok kalirit latest tambahan be te kerpat ke sarkar bakan subhaban penbiang ik surak singking kita ibadan kam minta dah
Kam tam yang light tu kembali orang mana ngi Ngim ju biang light. Tang su jauh slap berit adu light. Kerpat serkar bukan biang. Gini kita bodar baru gidon kam light. Tang su jauh slap tiak baru ni Shnong bodar, mendai tangan ni bakur dauki. Baru kita bodar mendon light je. Kita gi baseneng pat sok kha seneng gi biang baik light. Dah he slap kat set. Ngi pat seni tang tiak nahap la du light. Kani ka ailat gi brio gi ba don mensim basniu. Ban-wan luti, ban-wan lek ikam seniw life project. Apa Shnong gitau jungi. Teker pat yang surkar kam tam ka baide bat kalait. Kan nyelen penbiang gini gitain bodar borak.